Guhaye ikaze muri byagenze bite today, umwanya w'amakuru nk'uko bisanzwe, amakuru avugwa mu binyamakuru bitandukanye, avugwa mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Reka aya tuyahere mu karere ka Nyanza. Abaganga bashinjwa kurangarana umubyeyi bagejejwe imbere y'ubutabera. Abaganga batatu bakorera ku bitaro by'akarere bya Nyanza bitabye urukiko rw'ibanze rwa Busasamana, aho baburanye kwifungwa n'ifungurwa ku cyaha cy'ubwicanyi buturutse ku bushake. Aba baganga bashinjwa gusiragiza umubyeyi wari ugiye kubyara umwana akaza gupfa, gusa abaregwa bo bakaba babihakana. Abaregwa ni Dr Dukundane Jean Marie Vianney, Munyaneza Emmanuel ndetse na Habimana Festus, aho bitabye urukiko ku wa 13 Gicurasi 2026. Ubushinjacyaha burabarega icyaha cy'ubwicanyi buturutse ku bushake, aho bivugwa ko basiragije umubyeyi wari ugiye kubyara umwana bikarangira umwana apfuye. Ubushinjacyaha kandi busobanura ko ku wa 16 Ukwakira umwaka wa 2025 ku mugoroba bakiriye umubyeyi wari utwite ngo bamubage, yoherejwe n'ikigo nderabuzima cya Gahombo giherereye mu murenge wa Kigoma, maze ageze ku bitaro bya Nyanza abaganga baramurangarana aho kumuha ubufasha bwihuse. Ubushinjacyaha kandi bwavuze ko aba baganga bamusiragije bamwaka fotokopi y'indangamuntu y'umukuru w'umuryango ndetse akabereka nimero z'irangamuntu y'umukuru w'umuryango, maze bakabyanga. Uhagarariye ubushinjacyaha yagize ati byarangiye yibyaje kuko yasiragijwe umwana birangira apfuye. Ubushinjacyaha kandi bwakomeje buvuga ko ibyo buvuga bishingira ku bihamya bw'umuforomo wo mu kigo nderabuzima cya Gahombo wavuze ko umubyeyi iyo yitabwaho neza mbere umwana we atari gupfa, ndetse ngo na nyina w'uriya mubyeyi wari umurwaje yavuze ko abaganga basiragije umubyeyi kugeza umwana apfuye, ngo ndetse n'umugabo w'uyu mubyeyi nawe yavuze ko bamutelefonnye yakwa indangamuntu kandi yari ari kure. Ibyatumye ngo abaganga banga kwakira umubyeyi, bose bakajya bamunyuraho aho kumufasha. Ngo aba baganga kandi bo baburanye bahakana ibyo baregwa, bavuga ko ubusanzwe batakira umuntu uko yaje, ahubwo bakira umuntu bitewe n'uko arembye. Bavuze ko uriya mubyeyi bamwakiriye neza, bamwambika ibigenerwa umubyeyi ugiye kubagwa, maze haza undi mubyeyi uri kuva cyane bahita bamuheraho, maze basoje kumubyaza haza undi mubyeyi nawe wari umeze nabi cyane bahita bamwitaho, kandi byose ngo byabaga babanje gusobanurira umubyeyi wa mbere akabyumva ndetse akabyemera ko babanza abandi kuko aribo bari bababaye cyane. Ngo berekanye kandi ko umubyeyi ubarega we inda ye yari ifite amezi 7, ngo yababwiye ko ashaka kwituma, bamushyira ku gitanda ahita abyara umwana unaniwe arapfa. Ngo bavuze kandi ko nta bugenzuzi bw'ibyangombwa bajya bakora kuko baba batabishinzwe, ahubwo haba hari abashinzwe kugenzura ibyangombwa bidakorwa n'abaganga. Ibyo baheraho bavuga ko nta wamubajije fotokopi y'indangamuntu. Uwunganira abaregwa we yabwiye urukiko ko abakiriya be nta cyaha bakoze, ahubwo kuriya mubyeyi yaje bakamwakira bagira naho bamushyiraho gutegerereza ngo yitabweho, bityo nta cyaha gikwiye kubahama. Aba baganga rero batawe muri yombi kuwa 28 Mata 2026, bahita bafungirwa kuri sitasiyo ya RIB ya Busasamana mu karere ka Nyanza. Biteganyijwe ko icyemezo cy'ubucamanza kizatangwa muri uku kwezi kwa Gicurasi umwaka wa 2026, hamenyekane niba bazakomeza kuburana bafunze cyangwa se bari hanze. Mu makuru avugwa hanze y'u Rwanda ho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida Donald Trump amakuru avuga ko adahangayikishijwe n'ihungabana ry'ubukungu nko gutunga intwaro kirimbuzi kwa Iran. Donald Trump yatangaje ko gusaba Iran kwisunga inzira y'ibiganiro byo guhagarika intambara imaze ibyumweru birenga 10 atabitewe nuko ubukungu bwa Amerika bukomeje kuzahara, ahubwo ko ikimushishikaje we ari uko Tehran bazibukira gahunda y'intwaro kirimbuzi. Ku wa 12 Gicurasi umwaka wa 2026, ubwo yari yerekeje mu Bushinwa, Trump yabajijwe niba ibibazo by'ubukungu ku banyamerika ari byo biri kumuhatira gushaka ibiganiro na Iran. Adatinze arasubiza ati nta na gito kiri muri ibyo. Ati ikintu cya mbere cy'ingenzi iyo mvuga kuri Iran ni uko batagomba kugira intwaro kirimbuzi. Sintekereza ku bijyanye nuko ubukungu bw'abanyamerika buhagaze, sintekereza ikindi cyose, ubu ndi gutekereza ikintu kimwe: ntidushobora kwemera ko Iran itunga intwaro kirimbuzi. Nibyo. Ati nibyo, icyo nicyo cyonyine kinshishikaje. Umuyobozi ushinzwe itumanaho muri White House, Stephen Chung,
nawe yunze mu rya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, avuga ko ubuyobozi bwa Trump bushishikajwe n'umutekano w'abanyamerika. Ati Iran ntikwiriye kugira intwaro kirimbuzi, ikindi iyo hatagira igikorwa bashoboraga kuzigira ibishyira umutekano w'abanyamerika bose mu kaga. Intambara ya Iran yazambije ibintu byinshi. Impamvu nuko Tehran ikimara kuraswaho yafunze inzira ya Hormuz inyuzwamo 20% by'ibikomoka kuri petroli bikoreshwa ku isi yose. Ibi kandi byahungabanyije ubukungu bw'isi mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ibiciro biratumbagira, ubucuruzi bukorwa bwose bukomwa mu nkokora. Ibi biri muri bimwe byatumye abo mu ishyaka ry'abarepublikani bagira impungenge z'uko uku guhungabana k'ubukungu gushobora gutuma iri shyaka rihura n'ibibazo, bakaba batakaza imyanya myinshi mu nteko ishinga amategeko. Nko muri Mata mwaka wa 2026 ibiciro by'ingufu byazamutseho 3.8%, ibingana n'inyongera ya 17.9% ugereranyije n'ukwezi nk'uko k'umwaka ushize. Ibibazo kandi ndetse n'ibindi bijyanye n'izamuka ry'ibiciro Trump yavuze ko ari ibibazo biri ku isi hose, agaragaza ko ibibazo by'ubukungu biza ku mwanya wa kabiri nyuma y'ibyo gukoresha nabi ingufu za nucleaire. Nubwo Washington igambiriye guhagarika Iran kuba yagira intwaro kirimbuzi, ubusesenguzi bw'inzego z'ubutasi za Amerika bwatahuye ko kuva umwaka ushize igihe byagombaga gusaba ngo Tehran ibe ifite izi ntwaro kitahindutse, kabone nubwo yarashweho ibisasu bikomeye. Naho mu makuru avugwa mu myidagaduro tuyerekeze ku byamamare. Amakuru dukesha ikinyamakuru Igihe avuga ko ibyamamare 10 byisanze mu gihome mu mezi 5 y'umwaka wa 2026. Gereza ntirobanura, uwakoze ibinyuranyije n'amategeko wese yisanga acumbikiwe hagati y'inkutenye, ibigera ndetse no ku byamamare nk'abandi bose muri rusange. Mu minsi ishize umuraperi Kodak Black yinjiye mu mubare w'abandi b'ibyamamare bo hanze y'u Rwanda bisanze batawe muri yombi. Muri iyi nkuru kandi batuganiriye ku bantu 10 b'ibyamamare mu ngeri zitandukanye bamaze gutabwa muri yombi kuva mu Mutarama yatangira kugeza mu ntangiriro za Gicurasi mu mwaka wa 2026. Kodak Black yafunzwe kuwa 6 Gicurasi. Raporo ya polisi y'i Orlando muri Amerika ivuga ko ashinjwa gucuruza ibiyobyabwenge ku iperereza ryatangiye mu Gushyingo umwaka wa 2025. Undi ni Maître James watawe muri yombi n'Ubufaransa kuwa 25 Werurwe 2026. Uyu muhanzi w'umunyekongo nawe yafashwe akigera muri iki gihugu ku kibuga cy'indege Paris Charles de Gaulle, akurikiranyweho ibyaha by'iyezandonke ndetse no gutera inkunga imitwe y'abagizi ba nabi. Naho umuhanzi Britney Spears nawe yatawe muri yombi kuwa 4 Werurwe, yashinjwaga gutwara yanyoye ibisindisha. Yafatiwe mu gace ka Westlake hafi yo mu rugo iwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu mugoroba wo kuwa 16 Mata 2026, umuhanzi David Anthony Blake uzwi cyane nka D4VD yongeye kwisanga mu maboko ataraye. Yakekwagaho icyaha cyo kwica ku bushake umwangavu w'imyaka 14 y'amavuko witwa Celeste Rivers. Yafatiwe muri Hollywood Hills i Los Angeles muri Leta ya California muri Amerika. Umuraperi Pooh Shiesty nawe yatawe muri yombi mu ntangiriro za Mata umwaka wa 2026. Uyu nawe yafatiwe mu mujyi wa Dallas i Texas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. We na mugenzi we Big 30 bafunganywe icyo gihe bakurikiranyweho ibyaha birimo ubwicanyi ndetse n'ubujura bwitwaje intwaro. Lamar Odom, umunyamakuru wahoze ari umukinnyi wa basketball muri NBA, yatawe muri yombi mu ntangiriro z'uyu mwaka yarakurikiranyweho gutwara yanyoye ibiyobyabwenge. Yafatiwe i Las Vegas muri Amerika. Timothy Busfield, umukinnyi wa filime ukomeye, nawe yageze mu maboko ya polisi muri Mutarama. Yashinjwaga ibyaha birimo ndetse no gusambanya abataruzuza imyaka y'ubukure. Umuhanzi Elijah Sky Blue Arman P Exeter Blue wo mu itsinda rya Didis yatawe muri yombi mu ntangiriro za mwaka wa 2026. Uyu nawe yashinjwaga ubushotoranyi, nyuma yongeye kandi gufungwa ashinjwa ubujura ndetse no kwangiza ku bushake. Umuhanzi w'umunyatanzania Seif Shaban wamamaye nka Matonya yisanze nawe mu gihomo cy'igihugu cya Kenya, aho yarakurikiranyweho gufata ku ngufu nubwo yabyihakanye. Uyu yahise yamburwa passport asabwa n'ingwate y'amadolari 3,900. Naha dushyiriye akadomo kuri byagenze bite today. Ni Horebo Mwindaji wumva. Kora subscribe, tanga itekerezo cyasi muri comment.